Poštovani gledaoci, vreme je za najnovije izdanje, najšokantnije emisije. Bliznakinje Miljana i Nevena Arsić upravo zauzimaju svoje pozicije, a vi se udobno smestite. Došao je trenutak da počne novi Showbliz! Dobrodošli, poštovani gledaoci. Vi gledate novo izdanje emisije Showbliz. Kao što ste i navikli, ekskluzivni gosti dolaze kod nas kako bi bez cenzure govorili na sve teme. Kao televizija koja podržava slobodu govora i večeras govorimo na temu koja sve zanima, ali malo ko želi da priča. Večerašnji gost je pevač koji je pokušao da svoju karijeru podigne na viši nivo kao takmičar zloglasnih zvezda Granda. Šta si ti spremio, Valentina? 2 pjesme koje su sa hrvatskog tržišta. Ma ne. Nećeš ti to pjevati. Šta ti te svoje Hrvate guraš? Iako vrlo talentovan, dobio je ogromnu podršku publike. Nije se plasirao u finale. Večeras progovara o svim detaljima takmičenja. Sve ono što niste mogli da vidite preko malih ekrana. Takmičari su se javno izjašnjavali da su morali da plate vrtoglave cifre da bi prošli u sljedeći krug. Stojim iza bine i pripremam se za svoj izlazak, znači lagano pijem dok nisam popio skoro više od pola flaše viskija. Čekam da me prozove Saša. Već me vide među finalistima. I zbog toga nisam potpisao ugovor. Ceo put njegove karijere od samog početka pa sve do sada. Večeras raskrinkavamo i otkrivamo pravu istinu. Vi gledate Showbliz sa Valentinom. Ostanite uz nas. Dobrodošli, poštovani gledaoci. Večerašnja emisija će biti pravo osveženje za sve vas. Svakako će biti jako interesantno i zanimljivo do samog kraja. Spremili smo jedno iznenađenje i mnogo skandala, a sve u skladu sa pričom koju smo slušali nedeljama unazad. Već ste čuli u najavi otprilike o čemu ćemo govoriti, a ja predlažem da ostanete do samog kraja i vidite onaj kako se to kaže? Najmasniji deo. A možda tako? Večerašnji gost samo na prvi pogled deluje fino. U stvari, vidjet ćete večeras. Večerašnji gost, Valentino. Dobrodošao. Dobro vas našao. Nevena i Miljana. Kako lep naglasak, obožavam. Dobrodošao. Kako se osjećaš? Pa možda bi se osjećao da sjednem između vas tu, ali ne smijem to sada. Ne smiješ, jel' tako? Ne smijem sada. Vidiš kako smo krenuli burno od početka, vidiš ti to. Ja kažem da on samo deluje fino. Moramo da te pitamo, kad smo se pripremale sad za emisiju, negde piše Hrvatska, negde piše Bosna i Hercegovina, u principu svi govorimo isti jezik, ali odakle si ti rodom? Pa živim u Bosni i Hercegovini, ali po majici sam iz Hrvatske, a po ocu iz Bosne i Hercegovine. Da. A živim u Mostaru, to je u Bosni i Hercegovini. Veoma često se, kada su pevači u pitanju, govori o tom nekom kafanskom fakultetu. Ti zapravo si mnoge začudilo taj moment da ti zapravo išao si na fakultet dok si se prijavio za Zvezde Granda, ali tako? Da. Da, i to je nešto što je začudilo mnogi, jer svi si nekako pevači kada ja imam taj kafanski fakultet, meni ne treba nijedan drugi. Kakav je tvoj stav kada je u pitanju to obrazovanje? Ja sam završio prvo 3 godine fakulteta, to jest falila su mi 2 ispita i onda sam to 4. godinu upisao kafanski fakultet i tako da se sve svelo na kafanu na kraju. Znači na kraju je ipak do tog kafanskog fakulteta. Da li je istina u tome da dosta toga ima i u pevanju vremenom nego sam talent? Ti imaš veliki talent koji odmah, kako se pojavi na televiziji, ljudi su to i prepoznali, imaš dosta i fanovi i komentari su ti stvarno fantastični vezano za pevanje. Nije ni čudo stvarno, čućete kasnije, ali da li je zaista važno to što se kaže u praksi? Pa naravno, talent je nešto što je osnovna stvar. Ja posjedujem taj talent, dar od Boga, kako god se kaže. I nisam išao u neke muzičku školu i to, ali sam prolazio neke druge stvari u životu koje su me nadogradile, tako reći. Kažu da je praksa uvijek znatno važnija od nekih drugih stvari, ali poštujem sve kolege koji su završili muzičku školu. Ima dosta zvijezda koji nisu, a na velikom su nivou, tako da... A šta je pravilo? Šta misliš? Sve je pravilo.
Sve prolazi. Ko prolazi najbolje? Zapravo... Pa najviše prolaze oni koji ne odustaju po meni. Ja sam tako naučio od svih ovih kolega sa kojima je moj život zapravo odredio da ih susretnem i da imam priliku sa njima da razgovaram i da ne kažem da se družimo. Sa nekima se nisam družio, ali sam gledao da taj neki savjet ili neku tu rečenicu koju su mi rekli da ih zapamtim, pa onda to poslije sam... Da. Pa negdje si i rekao, ja mislim u medijima da ti je Jelena Kraleuša rekla da budeš uporan. Jeste. A u kom trenutku ti je to rekla? Pa u trenutku kad sam bio u tom muzičkom takmičenju, ali bila je tu nesretna jedna situacija koja se desila kada sam ja nju upoznao, to je da je ona izgubila majku i nije tu dosta vremena provodila sa nama. Bila je tu više Mira Škorić i Ivana Peters, koje su se bavile sa nama. Tako je njih izabrala Jelena. I onda par puta kad se tu pojavila, negdje smo se mi preko Instagrama to razgovarali o tome kako da se predstavimo. I tad kad se pojavila nakon tog nesretnog slučaja, bilo je tu nekih situacija, mislim, koje ne znam kako da ispričam, ali... Probe rečima. Pa evo, prvo sreo sam je, ja sam nekim slučajem kasnio, što danas nisam. Ne, stvarno svaka ti čast. Čak si sporanija, svaka ti čast. I kiša je padala, prvo ona je sjedla u autu i sada ja imao sam kišobran i znam da je to njezino auto i priđem i sad ja čekam gore da me Ivana prva Peters napadne, zašto kasniš, kako je to, mislim ona je već meni bila slala poruke i sad kako nisam ja imao vremena da njima javim da, mislim šta da im javljam, da je Jelena sa mnom dolazi. Ali ulazimo i nas dvoje, to je na Bežanijskoj kosi u Grand produkciji. I dolazimo, sad svi čekaju da me napadnu, a Jelena je tu. Znači Jelena te izvukla. I onda kaže ona meni, šta si ti spremio, Valentino? Ja govorim, spremio sam dvije pjesme koje su sa hrvatskog tržišta, to jest hrvatski izvođači. Dobro. I kaže ona, koje, reci? I ja kažem, a ne, nećeš ti to pjevati. Evo, dade mi svoj telefon, kaže, idi na hodnik kući Džeja, uspeo sam u životu, što nije bio loš prijedlog. Jako dobar, ali u tom trenutku, prvo kad se spremiš za nešto, imaš strogo to u glavi, ali očekivao sam da će možda da se promijeni ta neka pjesma. Ali zašto, koji je razlog bio promjene? Da oni smatraju da ti to ne stoji ta pesma, da ne možeš da izvedeš kako treba? Ne bih da kaže zbog kojeg razloga, jer ona rekla razlog. Vjerojatno su smatrali da naša publika to neće prihvatiti, je li tako? Ne, direktor produkcije je tražio da ja nešto promijenim, kaže Saša Matić, Peđa Medenica, Džej, sve to što ti pjevaš, super, to si pokazao da znaš. Dobro. Ajde nešto drugo, da vidimo odakle si ti. Dobro. Nešto odakle si ti, da vidimo kako će to biti. A ona, pošto nije tu bila jedno vrijeme, kad se vratila, šta ti te svoje Hrvate guraš? Ja govorim, ja Hrvate, ali kako da napravim promjenu? Ja govorim, direktor mi je rekao da promjenu neku napravi. A Oliver Dragojević, njegove matrice ne možeš da dobiješ, jer je to strogo zaštićeno. I onda možeš samo sam da zadužiš nekog stručnog pijanistu da ti odsvira to, pa da onda predstaviš se sa Oliverom. Uradili su to kandidati, pjevali su. Ali eto, ja negdje sam bio možda u stisci s vremenom, što je meni uvijek bio negdje, ne znam kako to sebi ja dozvolim i zbog čega dođem u stisku s vremenom, ali meni je to vječno tako. Čekaj, i kako onda od Džeja, od šta se Saše Matića do Džale? Za Džeja se nismo bili odlučili, ja i Jelena, nego smo se odlučili za neke druge pjesme i ona je pogriješila. I zbog toga nisam potpisao ugovor i hvala joj. Hvala joj za to, jer poslije se desilo to što se desilo. Ja sam tada živio u Beogradu
I tada bliže mi je bilo ići na te časove i to sve provođenje tih priprema za takmičenje, jer je takmičenje bilo pred kraj. Jer ja sam tu bio već par sezona i normalno došao sam do tog nivoa da već me vide među finalistima. Kako od Saše Matića do Džale? Do Džale, da. Eci, peci, peci, ne znam ko je. Samo ti priča. Nije važno, ne trudi se. Nevena je Miljana. Svi su mene upoređivali sa Sašom i dan danas mi se to događa. Zbog takve boje glasa. Jeste imaš malo one, kako se to zove, nazalno, kako već? Pa dobro. Ima nešto, jel da? Podsjećaj kad priča. Znaš kako kažu, kako te zovu, koji ti je nadimak, neka komšija me zove konje, neko me zove ovako, neko onako. Tako da i što se tiče tih karakteristika, nekome se to sviđa, a nekome se ne sviđa, Bože moj. Ta moja sudbina neka u ovom glazbenom, muzičkom svijetu je tekla tako da sam posle tog muzičkog takmičenja vidio da u Zagrebu se pojavio neki radijski festival, neki novi radio sa folk muzikom. Inače u Hrvatskoj su sve samo pop ili rock ili to. Prvi radio je folk, prvi folk radio koji je bio samo na nivou Zagreba, a sad je na nivou cijele Hrvatske. I vidim zašto da se ne prijavim na to. Ti si pobedio u tom takmičenju? Ja sam pobedio na tom radijskom festivalu i bio sam gost u areni Zagreb sa Sašom Matićem. Bio je tada... To sam htjela ti postaviti pitanje. Čekaj, kakav je osjećaj kada nastupaš sa svojim idolom, s nekim koga gledaš kao... Saša i Dijana su ozbiljne zvezde. U tom momentu tvoji uzori. Ti si sad na velikoj bini sa svojim idolom. Kakav je osjećaj? Pa mogu ti reći da je bio jako uzbudljiv osjećaj, jer ja sam prvo po danu došao u tu arenu. Nisam ja ni znao šta ću pjevati. Jer sam čekao Saša, sad će reći. I ja sam predlagao da otpjevamo duet od Kemala Montana i od Olivera. A on mi je rekao, Valentino, ti ćeš pjevati samo ovu noć. Ja bih volim da bezum. Ajde, super. Odradim ja tonsku probu. I čekam da krene koncert. Nije to kao sada što mi u diskotekama radimo, nego je to malo ranije kreće koncert normalno. Nema ono da mi čujemo 1, 2, 1, 2. Da. Tonska proba je ranije. Dobro. Radim ja i manje i veće objekte i klubove i restorane i svašta nešto. Ali eto, tad sam imao priliku da pjevam u areni i čekam svoj red, pošto su tu veče bili gosti Jelena Karleuša. Tek je izašao duet Ko si ti sa Aleksandrom Prijević u tom trenutku i bio je Željko Samardžić i Aca Lukas. I sad normalno, i Milica Pavlović, nisam siguran. I čekam red svoj da izađe. I tad se dešava to što kaže Miljana. Nevena, dobro. Rekao ti ne trudi se. Ja se izvinjavam, neću više griješiti. Znači, Miljana i Nevena. Apsolutno te razumijem i opravdano je. Šta se dešava? Pa tamo sam vas vidio, vas dvije. I vi sjedite i onda ste mi se mimoišle i sad ne znam ko je ko. I onda se dešava da čekam red za svoje pjevanje. Ali stojim iza bine. Normalno u backstage-u tu gdje... Ti ne vidiš koliko ima ljudi tu, je li tako? Pa u toj areni svaki izvođač ima svoju garderobu. Samardžić ima svoju. Ja sam bio tu u Sašinoj garderobi gdje su bila njegova supruga i kćerke i to. I pripremam se za svoj izlazak, znači lagano pijem dok nisam popio skoro više od pola flaše viskija. Zbog treme, jel? Pa drago mi je što sam tu, mislim. To je moj sami početak, ja tada nisam još imao svoju nijednu pjesmu. Čekaj, ali nisi imao u glavi da ćeš pijan da izađeš pred publiku, da ne preteraš? Pa nisam bio pijan. Kako pola flaše viskija? Nego sam bio u treningu, u to vrijeme sam malo više pio, sad ne pijem, skoro nikako. Što mi je drago, jer ljepše se osjećam. Ali čekaj, koliko je to izvodljivo, ajde realno, da piješ sokiće na nastupu ili u kafani? Ne pijem ja sokiće na nastupima, nego pijem alkohol, ali ne pijem mnogo.
Jer ima dosta tvojih kolega, na primjer, koji kažu ne, ja alkohol, ne to. Pa kako? Pa ne znam ja za njih. Mislim, nedavno sam se susreo sa Peđom Jovanovićem. Čovjek je uveče kad smo mi svi bili sa nekim pićem. Da. Isto je to bilo u Zagrebu, on je imao nastup u Lisinskom. Ja sam isto bio gost, pa on čovjek naručio produženi espresso u velikoj šolji sa toplim ili hladnim, nijekom nije bitno. Mi svi gin, tonik, nema čašu vina, Dobro, ali on, ja mislim, ima ovih problema, ili tako? Jel on ima problem sa... Ja sam ga tad pitao, Peđa, jel ti stvarno, kaže ne. Si bolestan? Da, šta ti je? Kaže on, ne pijem, brate, nikako. Da. Ali to je taj mentalitet i generalno tako je na celom Balkanu je tako. Naprimjer, kažeš ne pijem alkohol, ne kažeš što ti fali nešto, si bolestan ili kao si alkoholičan, kao što ne piješ. Ali meni zaista nije jasno zašto je potrebno da se pije alkohol da bi bio dobar provod. Ne, mora. Mislim, meni je svako super. Ja slušam, na primjer, tebe sad u kafani i meni je super. Ja igram sve vreme i lepo mi je. Da li ćeš trezno da lomiš čaše? Pa ne bi trebalo nikako da ih lomim. Od kristala? Od kristala. Ne znaš šta je provod, ako Kad smo kod toga, vidimo se u Zagrebu, je li tako? Ne, vraćamo se u arenu. Znači, ja stojim, sada sam već izašao iz backstage-a i hoću da se popenjem stepenicama na izlazak, čekam da me prozove Saša. Ja, stepenice, da. Ova noć ima čudnu noć, dajem sve, u ovoj noći sve. Noćas mi se luduje, noćas nemam sna, noćas čašu ljubavi ispimo do dna. Da li ste spremni? Ljubio sam u sne. Miroslav Ilić ponovno sa vama nakon 15 godina. Polomiću čaše od kristala. Arena Zagreb, 18. listopad. Ulaznice možete kupiti na eventim.hr. Vidimo se. I poslije te pjesme sam ja... Tada se ništa ne sjećam. Sve što sam odradio za tih par minuta sam gledao na snimkama i mogu vam reći da je taj bljesak ljudi, čini mi se da je bilo oko 15.000, stvarno Vatreno krštenje. Mislim, nažalost... Neki kažu kad vide tako mnogo ljudi da im se zatvori grlo. E pa to sam baš htio reći. Nažalost, Saša ne vidi te ljude, ali on ih osjeti možda i jače nego ja u tom trenutku. Možda i pamti bolje taj trenutak neki nego ja. Jer je meni to doslovno bio bljesak. Pa mislim, možda su me dosta tih ljudi prepoznali u areni, nisam siguran. Jer ja dosta stvarno u Hrvatskoj jako puno nastupa imam u Hrvatskoj, jako puno me vole ljudi iz Hrvatske. Ne kažem da me ne vole iz Bosne, iz Srbije i Crne Gore. Kako si došla uopšte na ideju da se prijaviš u Zvezda Granda? Jer to ranije je bilo takmičenje kako bi trebalo da bude takmičenje za pevače, a opet vremenom je postalo to neko zloglasno takmičenje. Pa tako sada vidim da mnogo se priča o tome. Nažalost, čovjek više nije živ koji je bio glavni od svega toga. Glava svega što se kaže. I kako je vrijeme prolazilo od tih prvih sezona nadalje, tako su se i mijenjali neki uslovi koje produkcija nudi za sve kandidate i izvođače. Uglavnom, ja sam tada to pratio, ali sam baš odlučio da se prijavim kada je bio Amar Gile. Ja, on ima i sad divan glas. Čekaj, možda je jako sličan, je li tako? Imate sličan glas? Pa imamo slično. Baš sada na ručku sam bio sa menadžerom njegovim i kaže mi, nedavno smo ja i Gile zajedno radili neku svadbu u Sarajevu
I ja govorim, tada smo se zadnji put susreli i kaže mi on, brate, ne možeš ga dobiti na telefon, on ti je negdje u brdu, u planini. Otišao čovek, pa gledaj, s obzirom kakvi su bili naslovi vezani za njega i kako važi za nekog švalera, nadam se da ne ličite i po tome. Pa ne, nego on ima neke bivše ljubavi sa kojima ima... Koje nisu prihvatile da su bivše. Pa eto, to je to. I onda je od toga vjerovatno i od svog ovog našeg posla doživi taj duševni stres, taj nemir i onda se skloni negdje... Jeste, duša ga boli. Evo i nas. Ajde, nećemo da se zezamo. Duša nas boli za njega što ga devojke spopadaju. To je moj stvarno blizak I mi isto mi njega obožavamo. Blizak kolega, ali... Privatno smo i dobri i sve to, ali da se ne lažemo, mislim. Koliko je, evo, na primjer, ti si se oženio umeđu vremenu tada kada je bilo takmičenje. Jesi bio tada oženjen u stvari? Ne. Ne, umeđu vremenu su se oženio, lepo sam rekao. Tada pričali smo o Džali i Bubi, tada kad sam... Ne, vratit ćemo se. Kako veži, a? Džala Buba. Tada nisi bio oženjen, umeđu vremenu si se oženio. Koliko je teško, evo, pevaču, evo, mi vidimo, čujemo sve te skandale. Negde clickbait, uvek je kliktabilno taj moment kad si pevač, oženjen. Odmah je nekako to sinonim za švaleraciju. Koliko je teško ne biti švaler u kafani? Pa vidite, ja sam učio se da profesionalno se bavim ovim poslom. I onda rekao sam i na početku da sam uvijek od tih nekih kolega slušao savjet ili neke te stvari pamtio koje su mi rekli. I moram vam reći, imao sam jednu saradnju, bila je kratka, ali za mene je važna saradnja. Za svaku pjesmu mogu da kažem sve. Poslije ove Arene desila se moja prva pjesma, ali ova pjesma o kojoj sad pričam je pisao i komponovao Vojaž za mene. On mi je baš rekao, kao, brate, jel ti imaš, kaže, susret sa ovim djevojkama? Pa govorim, brate, normalno nastup, kao i ti što. Nemoj, kaže, nikada da takve neke stvari da... Govorim, pa ne radim, mislim, izbjegavam to, ali bukvalno tad kad mi on to rekao, nešto ti se u glavi... Da, neki znak, nešto. Onda nisam, bukvalno gledam da ne pozdravim, mislim, ali kako je teško, onda upravo se dođe obožavateljka i hoće da se slika sa tobom, pa ne znam, pišu ti sigurno na Instagramu ili ne znam šta, kako, da li je poverenje važna stvar u odnosu? Pa naravno, to je broj jedan, povjerenje i taj moj posao koji moram da odradim do kraja. Pa treba da se dođe do kluba malo ranije, normalno, u backstage, da popiješ piće i onda kreće nastup. Nekad neko hoće da se slika odmah posle prvog bloka. Naravno, gledam to da ispoštujem, a uvijek ja posle prvog bloka se presvučem i to onda imam neko svoje vrijeme u backstage-u, pričam sa kolegama šta ćemo dalje, kako je bilo u prvom bloku i tako dalje i onda kreće drugi blok. I posle drugog bloka je to slikanje koje se mora obaviti. Ne mogu ja sada otići da se ne pozdravim sa gazdom, da se ne zahvalim svim tim ljudima, menadžeru kluba i tako dalje. Ti se presvučaš tokom prvi i drugi blok. I onda izađe neka fotografija. A daj, vidiš da sam ovdje imao obučeno ovo, ovdje imao obučeno. To je bilo pre tebe. To je bilo pre, ovo sam obuko na prvom. Vidiš da sam ovdje drugačije obučen. To nije to. Dobro, vi sad meni dajete ideje kako da ja... Kako da se švalerišem. Ne damo tebi ideje, nego njoj savjet. Da pripazi na te detalje. Da, to su ti detalji. Ali zapravo, u stvari, važno je to razumevanje. I druga stvar, važno je ako to imaš u krvi. Ako si ti, na primjer, privatno malo voliš da šetaš, to će biti samo plus onda u kafani kasnije i kad nisi tu, razumeš? Ali on baš meni ne deluje tako uopšte. Ne deluje ti, jel? Ja ti Amargele deluje tako. Pa ni on mi nije delovao. Ali nije drugačije, vidiš kako je on fin, kako je on ljubazan, kako je znaš što je fora? Htjela sam malo pre se našalim, ali ajde, krenula si na ozbiljniju priču i onda nisam. Kad si rekao, kolege su me savjetovale vezano za brak i za sve to je. I one su sve većinom, htjela sam da kažem, su se razvale. Ko te je najviše savjetovao i koji je najbolji savjet koji si čuo od kolega? Vezano za šta? Vezano za tvoju karijeru, vezano za brak, vezano za generalno za karijeru. Najbolji savjet sam čuo samog sebe što tiče tih privatnih stvari i od svoje supruge, naravno.
I onda kad dobiješ kritiku neku, onda to može biti usput i savjet. Naravno. Tako da, što se tiče tih privatnih stvari i odnosa mene i supruge, to smo nas dvoje sami, ali kažem vam, kad pričamo usput i o karijeri i o svemu, onda on je tak čovjek koji mi je to rekao. Da, jeste. Mladić, zapravo je ključ, da. Zapravo je ključ privatnost a ne, on mi je dao, iza zatvornih vrata. on mi je stvarno baš dao taj savjet. Nije me on savjetovao, ne znam ni ja o čemu. Zapamtio sam taj njegov savjet. Jer on je to iskreno meni rekao. Da, iz najbolje namere u stvari, da ne bi Pričao je on meni o svojim privatnim stvarima i kako je on, zbog čega se nešto desilo i tako dalje, vezano u nekom njegovom životu koji je on imao sa Breskicom. Svi znamo da je on cijeli život proveo sa njom u početku karijere. Pa tako su svi proslavili na kraju krajeva zajedno. Da, to je to. Ja sam sigurna da će mnoga zanimati na primjer. Evo, pomenuo si. Koji ti je savjet dala, rekao si Jelena Krleuša ti je dala savjet da budeš uporan. Koji savjet ti je dao Lukas? Aca Lukas? Pa on generalno... Jel se sećaš možda kakav je on, ti si izjavio već, ima u medijima tvoje izjava da ti je on pružio podršku, u tom momentu je on bio u žiriju, tako, za vrijeme tvog takmičenja i da ti je generalno pružio podršku, ima tvoja izjava za to za medije. Da li se sećaš nečega što ti je on rekao možda, a što si primjenio odmah ili uvažio? Pa ne sjećam se nekog baš savjeta od njega, ali se sjećam nekih životnih priča iz kojih ja sam onda neke stvari na osnovu toga gledao sam na neke stvari drugačije kad sam vidio kako on to, šta je on sve prošao. Jer imali smo priliku da se družimo. Jedan put kad je on bio dole na Primorju Hrvatskom, tada je još bio sa suprugom, nije bio razveden i onda smo skupa svi, pošto sam ja dobar prijatelj sa njegovom ćerkom od njegove bivše žene, i onda su oni traže neki brod da se negdje odvezemo do... I onda normalno znate kad idete negdje s brodom, onda to ide jutro rano. A Aca je to obećao Viktoriji maloj. I onda je on to... Mora da ustane ujutro. Nego mora to sad odmah da se riješi jer to je bilo posle podne. Znaš, ali on je njoj obećao i sad ona to očekuje od njega. I onda ajde, ja sam to brž bolje nekako riješio. I onda smo svi zajedno otišli i to je taj jedan dan sa Acom Lukasom, to bukvalno zapamtiš kako on to sve priča, kako on to... Ne možeš da ne zapamtiš. Svako sat vremena ide da spava pola sata. Da. Znači od 4 do 5 spava pola sata do pola 6, onda bude malo budan, onda opet ide spavati, tako... Da se preveze, kako puni se za večeras. I onda mi je pričao neke te dogodovštine o Dinu Dvorniku, o svemu tome, o nekim menadžmentima koje je on prošao. Da, a koliko je važno da imaš zapravo takve, da kažemo, žive legende u sebe, u tvojoj karijeri koja je tek raste? Pa zato sam i na početku rekao, želim da nešto ispričam u svom životu, zato sam i ovdje. To su se sve slučajno desilo. Da. Nisam ja ganjao nekoga da ga ja sretnem. Nisam tražio od nekoga nešto... Nešto preko veze, ništa od toga. Nekada sam nešto i poslovno tražio, pa ih upoznao. Tako i Džalo i Bubu, tako i Vojažar. Ja sam Vojažu rekao, želim pjesmu. Da. Jer on je sve što je napisao je sebi. Breskici i jedna pjesma je napisana meni. Ozbiljna čast. Realno. Pa dobro. Da li će njemu biti čast ili meni, to ćemo vremenom vidjeti, a što se tiče mene... Ali može se reći da si negdje rođen pod srećenom zvezdom, jer mnogi jure da budu u društvu zvezda, pogotovo ako želiš da budeš i kvalitetan pevač, da imaš karijeru i da se ostvariš generalno u tom pevačkom, što se kaže, nebu. Prosto, mnogi jure da budu u društvu ozbiljne zvezda u kojoj su tebi situacije, prosto život je sam naveo. Tako je. Što se tiče Džala i Bube, također to je jedan part of life, što se kaže.
jedan dio života koji sam ja, koji ću uvijek pamtiti. I tu saradnju sa njima i sve neke te savjete poslovne, marketinške trikove. I svi znamo kako oni taj marketing rade i da ne pričamo o tome kako piše Džala i... Da, skandalozno. Stvarno su Skandalozno. za pohvalu što se mene tiče. Pa dobro, ali znaš šta, mnogi ne bi smeli možda na taj način da budu toliko otvoreni možda za medije. Šta misliš ti? Jel bi ti možda Oni su na tronu, da se razumijemo. A da li bi ti želeo da izgradiš taj imidž u smislu da sa novinarima bukvalno budeš kao da ispiješ kafe, u smislu da otkrivaš sve, možda i više nego što bi trebalo? Pa ja sam sada htio da kažem da o načinu pristupa poslu njih i onda usput sam htio da kažem na koji način je, na primjer, on Severini napravio hit, na koji način je napravio Milanu Stankoviću hit, na koji način je napravio meni hit. Mi smo svi izvođači koji imamo totalno različiti glas i karakteristike glasa i sve ostalo. I onda treba, to je zadatak jednog kompozitora da prilagodi izvođaču pjesmu. Tako je on meni napisao ko će ti kupiti Valentino nego Valentino. Da. I to je bio hit. Da, zato što je fora više i onda je pevljivo. Ali je meni to negdje ležalo u tom fazonu. Jer mi smo imali više pjesama, a nije svaka postala hit. Da, ali je hit pesma Savršena. I kako je nastala pesma Savršena? Ajde, polako. Zato što sve devojke su kao savršene, a u stvari u pesmi je reč o nečemu drugom. Tako da, hajde da čujem kako je nastala pesma. Ovi će se gledalci zabrinuti, pa čeka koliko čovjek ima pjesama. A pa mi da pokažem da, zato si ti ovdje, da mi lepo otkrijemo ljudima. Ima mnogo pjesama, čini se oko 15-ak, sada sam baš snimio još pjesama. Ali eto, u tom trenutku kad se desio El Fuego, ovu svu priču je započela mlada dama ovdje. Je pametno. To si se lepo izvukao. Ona. Bili smo krenuli priču o tim svim nekim stvarima vezano za moje pjesme. Pa smo prošli mnoge neke moje singlove i dio karijere. Pa smo došli do Savršene. Savršena je pjesma koju je radio Rale Ratković, koji je kompozitor, mnogo pjesama je napravio, Lopov uvijek osjeti, pa ne znam, Bio si mi drag, Zmaj, April, sve to od Indire Radić i od tih nekih mega hitova koji dan danas se slušaju i koji... I pevaju se, naravno, i traže se svuda, da. Meni je stala na mailu ta jedna pjesma koja se zove Ljubavnica. Da, Ljubavnica, da. I taj demo je pjevao Milan Dinč iz Dinča. I ja sam slušao tu pjesmu i možda sam negdje u tom trenutku nisam baš bio za nju kad sam je dobio. Zato što nisam još bio ni u vezi, nisam još bio ni oženjen i onda nekako... Ne možda doživiš ljubavnicu. Zašto da ja kažem nekome da mi budeš ljubavnica, ali imam ženu i dom, a nemam ni ženu ni dom. Ne osjećaš ni da imaš ženu. Kako to sada ja izvedem? Čekaj prvo da se oženim, pa onda ćemo... Ja sam se oženio, to jest sve sam to obavio, Bogu hvala. I usput da promijenim stil, da više nisam kod Džale i Bube jer moj glas je, što kažu, iz naroda i folk i sve to kako se može da se nazove. Narodno, da pevaš narodnu muziku, tako. Pa zato što možeš I ja sam negdje htio da to promijenim, ali svi su me opet u El Fuego kad sam snimio upoređivali Sašu. Pa onda sad snimim Savršenu, opet Saša. Vidim ja u komentarima, ali nemam ja ništa protiv toga. Što ljudima to tako zvuči, Bogu hvala. Pa da, čak ti imponuje sad. Sve su neke zvijezde koje su počinjale, ličile na neke stare zvijezde. I vremenom daš svoj pečat na neki način, hvala Bogu. Tako da eto, to je jedan dio svih tih mojih pjesama je pjesma Savršena koja stvarno ima 30 i nešto miliona. A kako je došlo do toga da se promeni ime pesme? Pa kao oženio sam se. Znaš kao, oženio sam se, nisam smeo. Nije Ljubavnica, nego je Savršena. Pa baš to
ja i Rale kad smo to zajedno, pošto on ima taj specifičan pristup poslu, dosta izvođaču dozvoljava da skupa to nekako sve posložimo kako treba. I to je jeste po meni dobro, zato što ti ćeš izneti tu pesmu. A svaki izvođač će najbolje sebi prilagoditi. Da. Pa možda će on i pogriješiti, ali ako je pored tebe taj čovjek koji je prošao mnogo, koji je napravio toliko hitova, neće ti on dozvoliti neke stvari da ti mijenjaš ako on ne vidi da je to ispravno. I tako korak po korak se stvara taj hit. A u stvari je jako važno da i ti negde osjetiš pesmu da bi mogao da je izvedeš, je li tako? Slažem se, naravno. Mislim, ja kad sam tu pjesmu analizirao kako bi je ja izveo sam je drugačije nego što je otpeo Dinča. Neke stvari sam drugačije odradio. Tako da, eto, desilo se. Tako i on je, čini mi se, rekao bolje da bude savršena nego ljubavnica, da ne otkrivamo, kaže. Ozbiljno govorim. Ali ja moram ti priznam, kada kucaš na internetu, ljubavnica izađe savršena. Znači, kad kucaš ljubavnica, izađe savršena pesma. Pa sve su to pojmovi po kojima se istražuje neki projekat nečiji. Ili nečija pjesma. Kad sam bio kod Džala i Bobe, ja vam kažem, oni su mi svi opet upoređivali sa Sašom. Nemam problema. Super. Znaš kako to jeste? Kompliment. Nije da su te upoređivali sad da ne vređamo neke tvoje kolege, ali sad da tu neko upoređuje sa Sašom, mislim, sve što treba da uradiš da dodaš još neki pečat, pola posla određeno. Tako je. Mislim, realno tebi je olakšano. Htjela sam malo pre da te pitam nešto, kao neko ko je mladi izvođač, znači karijera je pred tobom. Sam kažeš da si se više puta u životu susreo negde po Srećnom zvezdom, namesti si situacija da sretneš i sarađuješ sa zvezdama, pa eto budeš u Areni Zagreb sa Sašom Matićem, da budeš na brodu sa Acom Lukasom. A dobro, ja smo imali više tih druženja. A dobro, ali i u Beogradu. To ti kažem, ali to si ti. On ima običaj reći, nervira me rozo svetlo. I onda prođe preko semafora. Ali malo ko ima, da kažem, tu sreću da se nađe u društvu tih velikih zvezda. Većina tih koje si nabrao, evo Buba, Džala, Aca, Lukas, pomenuo si Karleušu, Amargile, opet... Miroš Korić. Dobro, Miroš Korić, ali Miroš Korić da izuzmem iz ovoga što ću sada pitam, zašto mi ne spada. Svi su negde imali skandalozan moment koji je negde bio odskočna daska. Da li smatrate za jednu karijeru je potreban taj skandal? Eto Severina. Pa evo sada kad sve se to nabrajali, meni je, želim da pomenem, ajmo reći, nešto prije tog takmičenja. A u suštini je povezano sa dosta tih izvođača sa kojima sam se susreo. Jedan moj prijatelj je vlasnik diskoteke jedne u Mostaru. Tad ne postoji ta diskoteka, ali je bila najaktuelnija u tom trenutku kad sam ja prije 7-8 godina. I onda normalno tu kako sam ja radio, nisam bio konobar i šanker, ali sam radio sve što je bilo potrebno za voditelje kluba da otvorim vrata nekome ko dolazi i znači ja sam uvijek radio. Viš kao domaćin, da kažemo. Pa eto, a i po danu ima raznih poslova koje treba da obavi. I onda naveče normalno u backstage-u susretneš neke te i imao sam tad priliku da upoznam menadžere mnoge neke ili kad sam ja dolazio u Beograd onda oni zovnu iz Mostara kažu dolazi pa ga pripazite da mu sve bude kako treba. Tako da nepokojni Bor Lalević, on je 9 godina bio menadžer Aci Pejoviću. Tako sam i njega upoznao i čovjek iz kojeg isto sjećam se nekih njegovih priča i vodio me na neke utakmice koje ne mogu da zaboravim. Pa dobro, mislim. Znaš kako kažu, za koga si jel si za Partizan ili za Zvezdu? I ja nisam ni znao, mislim, nije meni bilo. Mislim, znao sam da ide igrao je Zvezda i PSG. On stvarno priča o utakmicama, čovjek. Pa čovjek me odveo na utakmicu. Ali Crvena Zvezda i PSG. PSG. I onda zbudljiva utakmica. I sada kroz te prolaze prođemo
ja i Bor Lajović i na ovu tribinu i on mi stavi šal i uslika se sa mnom i pošalje njima. I automatski sam ja postao... Njihov fan, da kažem, ajde kao... Nije fan, nego navijač njihov. Ljubitelj Crvene zvezde, jel? E sad, kako to da se objasni ljudima ako oni to vide? On će misliti da sam ja sam sjeo u auto iz Mostara, krenuo do Beograda da pogledam utakmicu i da... Ali mislim, meni je to, nisam imao ništa protiv toga. Znači, može bez skandala? Može. Nije po meni može, nego mora. Mislim, jedino tako je. Mada ta saradnja sa Džalom i Bubom, to može da se nazove skandalozno. To dobro, da. Jer rijetki su izvođači koji su to uradili. Mislim, Maco Pejović isto to snimao kod njih, Maja Berović, ne znam nijako još sve kod njih snimao. Ali u tom trenutku... Šok je. Pa nije, nego smo mi imali taj marketing takav skandalozan, Bogu hvala, kad se snima u društvu i kad oni žele da naprave nešto... Naprave priču? Pa naprave priču. Dobro, tako funkcionišu oni, prosto tako funkcionišu. Idemo na prvu rubriku za večeras, a to je Udar seme sile. Udar seme sile je naša rubrika da mi komentarišemo naslove koji su ispratili tvoje dosadašnje prosto i gostovanje i pojavljivanje u medijima. I sad mene ovako zanima. Kaže, Saša Matić uradio pesmu Zvezdi Granda, Valentino progovorio o Dželi Ramović, ali i o Mariji Šerifović i Ani Bekuti. Sad, to je taj skandal, kao ti si progovorio o njima. Šta si rekao o njima? Ti si zapravo rekao da tokom takmičenja mnogi su komentarisali i pružili ti podršku, a da si od nekih možda nisi osjetio podršku koju si očekivao. Ne mogu se sjetiti šta sam rekao. Ti si rekao, a sad ću ti reći, Marija Šerifović me je bila nagazila, po znacima navoda, ne znam zbog čega, ona me je najmanje gotivila. Aha, to sam rekao. Pa dobro, to nije ružno, to je lični stav u tom trenutku. Dobro, zato kažem, pričamo o podršci. Pa dobro, to je okej. To sam okej. U kom smislu nagazila? Što ti malo komentarisala žustrije, šta? Nije me ništa uvrijedila, nego je ona tako... Ona ne propušta, teško popušta. Znači, ako postoji nešto, vidite kako su svi ti neki kompozitori, svi neki drugi ti uvidjeli u meni talent taj koji posjedujem da bi mogao napraviti taj hit. I to je ključna stvar što je Jelena govorila od samog početka kad sam ja se pojavio na sceni i ona kaže ti se zoveš Valentino, vrhunski pevaš i šta je ona još rekla, i lepo izgledaš. To znači ti si vrhunski paket za ovu produkciju, to je to. Ali Marija nije takva. Dobro, možda je Marija smatrala da možeš bolje od toga. Ma nemaš ti tu vremena da ti to radiš, tako. Znači, možeš da propustiš, to su elementi jednog izvođača. Znači, kako on izgleda, kako se zove... Zapravo da ima to ime koje ljudi prepoznaju. I onda kad to sve zbrojiš, onda dopišeš to što sam pogriješio. Da. Ili ako je to bio treći krug takmičenja, u prvom krugu sam se pokazao kako sam se pokazao, na osnovu toga znaš da ja to već mogu. Da to progledaš. Ali zašto nisi došao do samog finala? To mi nije jasno. Tada sam izabrao neke pjesme koje sam htio da pjevam, ali ja nisam ni znala da je zato došlo do toga da ti ispadaš. Pa to je direktor produkcije tražio od mene. Da ja sad promijenim neke pjesme. Nisam to razumela da je to zato bio prekid. Da bi proširio taj svoj stil koji je autentičan po meni, bez obzira što... Da, možda je mislio baš na taj pečat. Ti si ga poslušao, jel te? Ne, poslušao sam ga, da. Ali ona, nažalost... Ne, ona nažalost nije bila tu, ja nisam ništa loše rekao za nju. Nego, nažalost, nije bila tu prisutna. Ona je da, imala je taj, mislim, opravdano debelo, zato što, mislim, majka svakome je najdraža. A smatrala da to nije baš najbolji korak za tebe u takmičenju? Ona nije to dobro skontala, ona je pogriješila. Da. Dobro, ljudi smo grešimo, u redu je. Znate li šta mi radimo? Edita pokazala da je u društvu sa njim i usila društvene mreže. Imao si saradnju i sa Editom. Bio je neki story, pa smo krenuli. Nije bila saradnja, nego tada kad sam pravio tu prvu pjesmu, to je bilo u studiju kod Bojana Vasića i Edita je bila prisutna i usput sam snimio još jednu pjesmu koju nisam izdao, a ta pjesma se baš Editi dopala. I ona je bukvalno meni, ajde otpjevaj ovo ovako, otpjevaj ovo onako, znaš, savjetovala me kako da izvedem tu pjesmu.
ne znam ja što se tiče dueta sa njom tad u tom trenutku. Ja nisam Bilo je o kao tome... spekulacija da što je objavila taj story, pa kao da li se ovo sprema saradnja? Pa da, moglo se tako reći, ali nisam ja to pitao njih, Bojana, nisam od njega tražio da pravi pjesmu za nas, nego sam završavao svoju prvu pjesmu. I tako taj susret sa njom imao sam poslije na nekim nastupima i ona stvarno cool. Ali eto i nju prate neki skandali u karijeri. I ona otvoreno govori o tome. Pa eto i gledalci mogu da pogledaju, ona je bila i u pretresu na Hype televiziji, tako da možete pogledati tu celu emisiju. Da. Što je interesantno. U stvari treba dozirati. Ja sam stekla takav utisak da, to ipak je strada. Ljudi vole da negde su ima taj i vizualni moment. I opet ti voliš da slušaš, ali ti zanima. Svašta te zanima. Pa zašto su reality formati najgledaniji formati? Prosto zato što ljude zanima tuđi život. Moraš da im daš malo materijala. I zato idemo na sljedeći naslov koji je izašao. Vrele scene na bazenu. Valentino uhvaćen u zanos sa zgodnom crnkom. Od prizora zastaje dah sve gori. To je naslov. Znači, vidiš, ima nešto što mora. Koje medije to su? Da tužiš, pa neće ti kažeš. Ali evo, verovatno je reč o snimanju spota. To je snimanje spota bilo, da. Pa dobro, to je snimanje spota. Vidiš kako se to predstavi? Pa dobro, to je njihov posao. Mislim da oni postignu te klikove da ljudi kliknu tu i onda, ne znam, od toga zarađuje, ali to je njihov dio posla, ali... Moram da te pitam i za odnos sa fanovima. Mnogi su pričali o tome da je ispao neki skandal kada je tvoja pesma objavljena nešto unapred i da je to neka tvoja obožavateljka objavila, na kraju se ispostavilo. A ti si tad rekao da je obožavateljka imala pristup tvom telefonu pa je to objavila. Kako obožavateljka može imati pristup telefonu? Ja bukvalno sada slušam vas i vidim da je to laž. Ali što se tiče mene, osobno prije mog, prije nego što sam prije braka, sam nekad nekim djevojkama poslao to. Ali ne sjećam se da je to bilo objavljeno. To ne znam ko je to pisao. Pa to je neko pustio onda u medije da je unapred pušten taj probni deo spota ili pesme ili tako nešto. Pa se na kraju ispostavilo da je to neki fan objavio. Pa vidite, znaš kako kažu da ima dima, ima i vatre. Da. Ali Pa znaš šta, što kažem, mnogi rade za skandala, a skandale rade za tebe. Također si jednom prilikom izjavio da smatraš da si na višem nivou karijere od Zvezde Granda. Mnogi učesnici koji su bili u tom formatu su rekli da sam taj ugovor nije baš bio zahvalan kad je u pitanju za učesnika u stvari. Pa dobro, znate kako, svi izvođači, to je svi kandidati, tako se zovu, mislim, kandidati koji se prijave u to muzičko takmičenje, oni prolaze te neke krugove u kojima onda trebaju da dođu do finala i na kraju da zauzmu poziciju ili da pobjede u toj sezoni. I onda dobivaju reklamu na toj televiziji, tamo idu na emisije i to i snimaju svoju prvu pjesmu. Imaju svoju prvu pjesmu, da, ali kažu da na primjer na nastupima ne dobijaju ništa. Jer tamo ne može, nisam siguran, ali mislim da se nije moglo prijaviti ako već imaš neku karijeru, ako već imaš neka svoja... Ako si već izbacio pesmu. Pa ako si već negdje poznat nešto, mislim, čemu to? Jer odskočna daska za sve neke mlade talente može da bude neko muzičko takmičenje. A da li je istina da se plaćaju krugovi da bi prošao u sljedeći krug moraš da platiš 10.000 evra, je bila priča. Da li si ti platio nešto? Nisam se susretao sa tim stvarima, ali... Nemaš te informacije, prosto nisi našao u toj situaciji. Samo sam uvijek bio razočaran kad neki kolega, eto moram da pomenem sad, stvarno loša se desilo taj požar u toj diskoteci u Makedoniji. To je baš grozno. I zavnjujem saučešće svim tim porodicama. I prvi moj susret sa Makedoncima je bio u takmičenju. To su zaista divni... Emotivni ljudi, tako je. Da, baš su zapamtio sam ih ko jedne stvarno
divne osobe, svi ti kandidati koji su bili, da ih sada ne nabrajam. Dobro, kao neko ko ima negde iskustva ili što ti kažeš taj kafanski fakultet, kad smo se već dotakli te teme, evo ispred takođe i Hype televizije da izjavimo saučešće svim porodicama koji su izgubili svoje najmilije. Kako komentarišeš konkretno tu situaciju, da se kratko osvrnemo na to, pošto to može biti bilo koji tvoj kolega. Mislim, ti odeš na nastup, ne očekuješ da će od pirotehnike da nastane haos. Pa ne, to je definitivno haos. Znači, ne znam kako da to je toliko nesretan trenutak, nikada to nisam u svom životu čuo, da se desilo u svijetu, a ne kod nas. Možda se desilo se bilo prije par godina u Novom Sadu, znam da je jedna diskoteka izborila 9 osoba je bilo Dobro, da li si se nekada susreo tokom dosadašnje to karijere sa tim da ti neki kolega, koleginica ili nešto tako podmetni nogu? Pa nisu mi podmetali nogu, ali su mi, na primjer, rekli da će se nešto, di se držali svoje riječi, razumiješ? Ja kad kažem nešto, to je to. Da. Razumiješ? Nema laži, nema prevere. Da. A koliko ima podmetanja noge na estradi danas? Pa ja sam živio u Beogradu tada kada sam, to sam vam rekao, i onda je bila korona, COVID-19, koji je normalno, nekako su se ljudi svi vratili, jer ja nisam rođen u Beogradu, ali sam i danas povezan sa Beogradom poslovno i volim Beograd, zato sam tu i živio, jer volim Beograd. Ne bi tu živio da ne volim taj grad. Moraš da voliš, da. Pa moram da volim, naravno. I imao sam dosta tih nekih prijatelja i sa estrade i menadžera i sa kojima sam mogao da se susretnem, da se vidim, da popijem sa njima, što kaže, kafu, da ono, čuveni menadžer Neša Dizel, na primjer, sa njim sam provodio neko vrijeme, on je prije bio Aci Lukasu na početku neke karijere, menadžer i Samardžiću i Saši Matiću. To je bilo isto 90-ih tamo. Bili su Black Panthersi tada. Tako da nekih priča njegovih savjeta sam dosta od njega čuo i pošto su on i Željko Samardžić kumovi, a i Samardžić iz Mostara, onda sam ja sa njima dosta provodio tu vremena tada kad sam saživio. I tako da sve ta neka lijepa sjećanja ima. Znaš šta, vidi se po tebi da znaš šta. Vidi se po tebi da si, što se kaže, onako skandalozan. Možeš da budeš skandalozan, ali kod tebe, to je mislim za pohvalu, što će to zvuči čudno, ali za pohvalu je kod tebe to što si ti previše dobro vaspitan i onda i odnos sa medijima zasnivaš na kulturi. Tako je. I svaka ti čast na tome i ja te stvarno ti želimo da uspeš u to, baš da nastaviš u tom maniru. Baš da ne bude skandal. Ja bih baš voljela. Jer sam po sebi vidi se da znaš mnogo, ali imaš taj... Ali ima granicu. Da. Kočnica. Pa da, ima taj kodeks kafanski da ne priča. Pjesme će moje pokazati. Da, idemo na pesmu, da. Pesme će moje pokazati, da. Pokazati sve to, pa ne kažem da neće biti skandalozna pjesma nikada. Pa naravno da ne ureknemo to. Nećemo te ureknemo. Jer ako je u pitanju neki duet, moguće da će se desiti i onda tako nastaju i skandali. Moj posao je da ja stvaram muziku. Tako je. I da smatraš sebe umetnikom? Naravno. Da. Umetnik je svaki čovjek koji je doprinio nekom glazbenom dijelu na svoj način. Da li je on bio muzičar, da li je bio izvođač ili je bio kompozitor. Apsolutno. To je taj talent. To je taj detalj koji može da doprinese znatno tom nekom hitu. Da, s obzirom da si rekao da pevaš te narodne pesme i da moraš da se prepoznaš u tim pesmama. Pesme za dušu. Pesme za dušu. Da li si ti privatno emotivan? Pa jesam, naravno, i to mogu da ispoljim u ljudima svojom pričom i svojim pjevanjem. Da. Da im ispričam neke stvari koje sam prošao u životu, pa da im iz toga oni nešto od mene čuju i da im putem mojih pjesama, evo sad upravo izlazi i balada
jer ta pjesma... Izlazi iz tebe ili izlazi da čujemo deo? Izlazi. Ne otežavaj, nije ovo kraj. Ova ljubav je sve što imamo. Kad sam letio, kad sam padao, ovo srce te nije izdalo. Sviđa mi se. Ali znaš, treba da čačneš. Publiku treba da čačneš. Jeste. A sad, za sam kraj, pošto uskoro završavamo, ja moram da te zamolim, zato što želim da čujem taj deo pesme. Ljubavnica, u stvari savršena ljubavnica, neka bude joj, sad šta sam rekla sad. Pogledaj moje lice, da li ti sretno izgleda i ne spuštaj glavu dole, ne bježi od mog pogleda. Pitaš me što se žalim kad imam novac, ženu, dom. Imam, al ti mi fališ, ja bih da zamijenim te s njom. Da mi budeš ljubavnica, ne bi bilo me sramota, ne bi bilo me sramota da me s tobom ljudi vide. Želio bih više od života, više od života. Hvala ti puno, Valentino. Nama je bilo zadovoljstvo večeras da pričamo sa tobom. Svašta nešto. Ovo bi moglo da traje u nedogled, zato što... Ja sam čak htjela da mu zadam jedan blizazov, ali bojim se da ne znam kako će... Nemamo više vremena. Neka bude ovo da je blizazov, vidiš... Prosti kolega, jel možeš samo jednu fotografiju sa... Čekaj da odjavim emisiju. Samo da odjavimo emisiju. To moramo da ostavimo za sljedeći put, jer sam smislila, evo, u sred emisije ja sam smislila savršen blizazov i ja mislim da će to biti bukvalno hit. Za sve one gledalce, prvo ćemo da se zahvalimo prijateljima emisije, Voda divna i tim interijera, ovaj savršeni naš namještaj. Moramo da se zahvalimo, stvarno da uvek uživamo i uvek prelepo izgleda ovaj studio. Da najavimo još lepši studio, pogotovo sada pred predstojeće i praznike. Za sve one koji slučajno nisu ispratili večerašnju emisiju, uvek je mogu pogledati na YouTube kanalu Hype TV-a i naravno pratimo se na svim društvenim mrežama. Valentino, tebi hvala na gostovanju i što si izdvojio vreme. Hvala vama zaista na pozivu i nadam se da ovo bila jedna emisija koju ćete pamtiti. Mislim, znam da mnogo zvijezda, mnogo gostiju dolazi ovdje. Ja sam nadam da sam ostavio neki trag ovdje u ovom studiju. Jesi, ali vidjet ćemo se još. Pazi, nismo mi još završile. Bile smo previše fine. Jesmo, da. Ovo je bilo vatrno poštenje. Ne, vi ste meni, znači, vrhunski, znači, kombinacija blizanke, mislim, stvarno, kako se kaže, blizankinje. Ja vam predlažem jedan spot za mene, kad bude, ako budete zainteresovane. Može, jer autentične ste zaista i... Zbog toga ste i ovdje u Hype, mislim, direktor. Samo najbolje su. Znaš kako, mi smo ti hodajuća atrakcija, istina. I često i dobijamo te ponude za spotove, ali naš direktor Saša Mirković nekako nas čuva, tako da, ali vidjet ćemo možda budemo u tvom spotu. Mi smo uvek za najbolje stvari, tako da ne zaboravite da pratite ekskluzivne vesti na našem portalu Hype TV.rs. Nikako ne zaboravite da pratite bosanski kanal, Makedoniju, Hrvatsku, Sloveniju i vidimo se sljedećeg petka u isto vrijeme. Kao što se ne znam, pre par godina omaklo se pogrešno dugme Dara Bubamara, tako se omaklo, im ste bubili džali, ne znam ko se ugledalo omaklo celo. Neće čovjek da priča na tu temu, šta je s tom pričao svojim pesmom, došao do toga, neće da dobije naslov. Ali ja sam dobila odgovor. Ali to je kolegij. Ali ja sam dobila odgovor, da li je potreban skandal, nije potreban skandal. To je bilo moje pitanje na samom startu. Nemoj da se sađate, Miljana i Nevena, molim vas. Sad ćemo se. Eto, posluđa on nas, mi kad izvučemo iz njega. Ozbiljan car. Ja i stalno slušam, ne to ne. Evo ovako, idemo na našu... Da, i slušam i gledam. Da, pogotovo sada kad momci treniraju, sad obojici izgledaju top. Realno. Gdje su nas? Evo, evo. Zdravo, evo ga, ajde kaži. Ovo si ti pročitala, dobro.